Reka tugusuhuze kandi twifuriza gukomeza kugubwa neza wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro. Reka rero tubagezeho icyegeranyo kivuga ku mpamvu Tshisekedi yaba yarahisemo gukoresha umuhungu wa Habyarimana ari we uzwi nka Jean-Luc Habyarimana mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niba utari wakora subscribe ariko turagusaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro bica hano buri munsi bijye bikugeraho mu ba mbere, kandi mukore na like kugira ngo inkuru zacu zigere no ku bandi. Hashize iminsi rero havugwa ingendo z'abarwanya leta y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigamije guhuza imbaraga kugira ngo bazahungabanye umutekano w'Abanyarwanda cyangwa bakureho ubutegetsi buriho. Mu bagiye Kinshasa rero harimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana. Tshisekedi yaramwitegereje amubonamo umuntu yakwifashisha byoroshye, atekereza kumugira umuyobozi w'ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda rivuguruye. Hari amakuru avuga ko iri huriro rizaba ririmo abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro, barimo abahoze hari abanyapolitike n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa. Abakora mu nzego z'ubutasi zo muri RDC mu Bufaransa bavuga ko Tshisekedi atahisemo Jean-Luc kubera ko ari umuhungu wa Habyarimana gusa, ahubwo ko yanashingiye ku kuba ari we ukunda kwigaragaza cyane, akaba umuntu uhora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Jean-Luc ntafite ishyaka, ntiyayoboye urwego urwo ari rwo rwose, ariko Tshisekedi amubonamo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda bikagaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Amateka yo muri 1994 agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umuryango we wahungiye muri Zaire wakirwa na Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire muri icyo gihe. Yahayoboye kuva mu 1971 ageza mu 1997 mbere y'uko ihinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko icyo gihe Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc amugaragaza nk'umusore w'intwari, ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha $5,000,000 z'amadolari. Umuryango wa Habyarimana rero wavuye muri Zaire ujya muri Gabo. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville, Omar Bongo wayoboraga iki gihugu yahaye Jean-Luc Habyarimana izindi $3,000,000 z'amadolari mbere y'uko ajya mu Bufaransa. Nubwo Jean-Luc yahawe aya mafaranga yose, ibibazo bye bijyanye n'ubushobozi ntibyakemutse. Amakuru rero yemeza ko yabayeho mu buzima bwo gusesagura nk'aho aya mafaranga atazashira. Yakundanye n'umugore wo muri Gabo, babyarana abana 2, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene. Ubu Jean-Luc Habyarimana n'abana be bombi babana n'umugore wa Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana, aho kuba mu rugo rwabo bwite. Tshisekedi yabonye imibereho ya Jean-Luc Habyarimana nk'amahirwe, atekereza kumuha amafaranga akeneye, maze nawe akamwifashisha mu bikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda nk'igikoresho aho kuba umunyapolitike uhamye. Abo mu nzego z'ubutasi rero bagaragaza ko Tshisekedi abona Jean-Luc Habyarimana nk'umuntu watuma icengezamatwara rigira ubukana hashingiwe ku mateka ya Habyarimana, ariko ibyo bigashoboka mu gihe amumenyera ibyo akeneye. Ku rundi ruhande ariko amakuru ava i Kinshasa avuga ku mugambi wa Tshisekedi, avuga ko umugambi wa Tshisekedi watangiye kugenda nabi. Abo muri leta ya RDC bavuga ko Jean-Luc yahawe amafaranga yo kwifashisha no gukora ubukangurambaga bwibasira leta y'u Rwanda, ariko ko byinshi yakoze birenze gushinga urubuga Extra Africa Media Group. Dushimira wakanze subscribe nawe
utarayikanda ukaba usabwa kugira ngo ukore kuri subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho mu ba mbere. Amakuru tugiye kubagezaho rero, reka duhere kuri iyi nkuru ivugwa mu gihugu cya Uganda, aho abagabo babiri bikekwa ko ari Abanyarwanda bamaze kwicwa n'abaturage muri icyo gihugu. Ubwoba ni bwinshi rero mu karere ka Cyankwanzi muri Uganda nyuma y'aho abagabo babiri bivugwa ko ari Abanyarwanda bishwe n'abaturage bari basanze ibice by'umubiri w'umuntu mu nzu bari bacumbitsemo. Kuwa 20 Werurwe 2026, abaturage bo mu mudugudu wa Kiryanongo muri Bananywa bateye urugo rw'abagabo uwitwa Semasaka na Hakiza Damascene nyuma yo kumvamo umunuko ukabije. Aba baturage rero basatse uru rugo basangamo ibice by'umurambo w'umugore ukomoka mu mudugudu wa Nakabugo wari umaze iminsi aburiwe irengero. Bimwe muri ibi bice bikaba byarasanzwe mu mifuka. Abaturage bararakaye rero batangira gukubita aba bagabo bombi kugeza babishe. Abagabo bamaze kwicwa, umuyobozi w'umudugudu wa Kiryanongo yatabaje polisi ikorera muri Bananywa, nayo itabaza ku rwego rw'akarere kugira ngo bakore iperereza. Umuvugizi wa polisi rero muri iki gihugu cya Uganda mu ntara ya Wamala, SSP Ruke Kigozi, yamaganye ubugizi bwa nabi bwakozwe n'aba baturage, asobanura ko iperereza ryatangiye ku rupfu rw'umugore wasanzwe mu nzu y'aba bagabo n'urugomo bakorewe. Umurambo rero w'aba bombi uko ari batatu, ariwe Semasaka, Hakiza ndetse n'uwo mugore wasanzwe mu nzu yabo, iyo mirambo yose yaje kujyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Ntwetwe kugira ngo ikorerwe isuzuma. Turakomeza kubakurikirana iby'iyi nkuru rero, icyo usabwa ni ukuba hafi yacu, tuzababwira uko byarangiye. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze muri Ituri ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zavumbuye kuri iki cyumweru tariki ya 22, ni ku cyumweru dusoje, Werurwe, ububiko bw'intwaro n'amasasu mu mudugudu wa Jingo mu gace ka Duju muri teritwari ya Ituri. Nk'uko byatangajwe rero n'umuvugizi w'ingabo muri iyo ntara, intwaro zigera kuri 200 z'ubwoko butandukanye w'umutwe w'ingabo ziharanira impinduramatwara ya rubanda CRP. Ingabo rero zigaragaza ko izi ntwaro zahishwe n'uyu mutwe uyobowe na Thomas Lubanga hagamijwe guhungabanya umutekano w'abaturage bo muri ako gace. Iki gikorwa rero cyashobotse kubera ubufatanye bw'urubyiruko rwo muri uwo muryango wa Hema, rwamaganye ko izi ntwaro zihari, rugaragariza FARDC ko izi ntwaro zihari kandi rwerekana aho ziherereye ku ngabo za FARDC. Imbunda zitandukanye rero zavumbuwe nk'iminyago yavumbuwe na FARDC, irimo intwaro zitandukanye z'intambara. Imbunda zo mu bwoko bwa AK-47, imbunda 10 za PKM, intwaro zigezweho zikoranywe ikoranabuhanga zirimo za sniper n'izindi. Hakaba n'imbunda 4 za roketi za RPG-17. Lieutenant Jules Ngongo, umuvugizi wa FARDC muri Ituri, yashimiye uruhare rw'abaturage bo muri ako gace ka Ituri, anaburira cyane aba barwanyi b'uyu mutwe wari wahishe izi ntwaro. Arababwira ati rero igihe kirageze ngo uyu mutwe w'ingabo wumve ko ugomba gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko y'ingabo z'igihugu. Bitabaye ibyo rero haravuga ati ntabwo tuzakomeza intambwe ku yindi kugira ngo duhagarike CRP n'abafatanyabikorwa bayo bose. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe ushyire intwaro hasi. Urukurikirane rero rw'ibintu byavumbuwe muri Duju byakurikirana n'ifatwa gufatwa kw'izi ntwaro bibaye nyuma y'irindi fatwa ryabaye nyuma y'ukwezi kumwe gushize. Hari habonetse intwaro n'amasasu by'umutwe umwe w'ingabo mu gace ka Dara gacukurwamo amabuye y'agaciro nako gaherereye mu gace ka Duju. Ingabo rero zirimo gukaza umurego mu gushakisha muri ako gace kugira ngo zisenye imiyoboro y'ibikoresho by'imitwe yitwaje intwaro byose bihagaragara.
Reka tugaruke mu kanya rero n'izindi nkuru ziraba zigezweho, ariko nanone nkwibutsa nyamuneka niba utarakora subscribe kuri channel, kora subscribe ukande no kukazogera, hanyuma ujye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi uko tugenda tubibategura. Mukomeze kugubwa neza rero, turabakunda. Reka tugaruke mu kanya.